jotono lamsogo ketal video tini video ongkha 2025 te 26 bosoro 12 pass khlainai rokni bagui college admission khlaijaknai date rokno twiwi chwng tini salainai. O notification phaikha Government of Tripura Higher Education Department ni phaisingtwi. Chwng jotono saimano chini Tripura hasteo 28 college tongo. Yaba taklaini simi se 28 college ongo. Semano hinkhe 25 tongmani taklai te 3ta college ketal khulakjakha. Moro ongkha GDC Ambassa, GDC Kakrabon, GDC Korbok. O kaitham college ketal khulakjakha. Hinkhe chwng tabuk saimano je chini Tripura hasteo General Degree College total 28 tongo. Je taklai class 12 pass khlainai rok BA, BSc, BCom nawi porinai hinui uansugui tongnai rok bahai admission khlaina nangnai obono saimana bagui o video no paiyasak naidi. Je admission khlainai rok online no apply ma khlainai offline tei apply khlaiui manya eba form submit khlaiman glak te naidi agini jorao hinkhe honors pass nei subject choice ma khaio tabo hinkhe omo totally kwrikha major te minor subject se norok choice ma khlainai 2023 ni simi norokni honors te pass totally cancel khlaiui ketal khaiui tikhlaijaka omoro ongkha major te minor subject. Bufur ni simi norokni admission ongnai hinkhe 23 tarik May mas 2025 ni simi 30 tarik May mas 2025 horni 12ta joratwi. Hinkhe norok online apply khlaina bagui bo norokno website kainui rwjakha. Omoro ongkha highereducation.tripura.gov.in te kaisa ongkha dheadmission.sama.ac.in index.php. O website ni bisingtwi norok online form fill up khlaiui mannai. Form fill up khlaimani ulo norokni first merit list nongkhornai 11 tarik 6 mas 2025 mane 11 June 2025 ni 3ta tamma jorao eba saringni 3ta tamma jorao omo mannai norok college website te notice board ro manui mannai. Je first merit list o nongkhornai rok admission ongjanai date ongkha 13 June 2025 ni simi 18 June 2025 saringni 3ta joratwi. Holiday no badrwui te jesa dino phano jesa salo phano norok admission khlaiui mannai. Te physical admission norok sakbai thangui admission khlaina nangnai college o te oboni logio original document langui thangna nangnai. First round admission ongmani pore te koita seat khali tong obono saklaijaknai ongkha 19 June 2025 ni 3ta tanmani jorao mane saringni 3ta tanmani jorao. O notice no norok mannai jani college notice eba college ni website. Second round ni merit list nongkhornai 19 June 2025 ni saringni 3ta o. Second round nongkhormani pore admission khlaijaknai date ongkha 21 June 2025 ni simi 25 June 2025 ni saringni 3ta jora. Admission ni bagui original document twlangui thangna nangnai. Second round no admission khlaimani ulo te vacancy tongruknai oboni publish khlaijaknai 27 June 2025 ni 3ta tanmani jorao saringni 3ta ni jorao jete vacancy khali tongmano saklaijaknai. Te norokni class start ongnai 1 July 2025. Jotono kha khlaio bujimankha hinui norokni admission online tei ongnai te admission ni bagui form fill up start ongnai 23 May 2025 ni simi 30 May 2025 ni horni 12ta joratwi norok form fill up khlaiui mannai. Form fill up khaifuru norok major te minor subject choice ma khlainai. Te kaisa kok ongkha norok Ambassa, Kakrabon, Korbok o kaitham college o bo norok admission khlaiui mankha te online form fill up khlaiui mankha.
जे आम्बासा काक्राबन करबुक गानांगो तंनाय रok दाखलेनि simi norokni kami gana ni college no admission khlai mannai mane je o tinta college ni ganango tongnai rok ta hingke norok buji mankha na norokni admission buphuru ni simi chengjak nai mungsasuk bujiya ongoi tongkha hingke comment khlai sadi hambai।